Aayathuge Hiyalugai. Assalamu alaikum. ರೇಡಿಯೋಟೋಲ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಫೂಹಿ ಕಮೆ ನೆತಿ ಅಡೋಸಮ್ ಗೆಂದವಾ ಫರಾತಕಂ ವರಂಗ್ ಫಾವೆರಿ ವರಬಾಜರ್ ವಗತ್ ಕೊಳಕಂ ಎದೆ ಆಯತುಗೆ ಹಿಯಲುಗ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹುಷಾಳಾ ದಿನ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗಸ್ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ ಕುಲ್ಲನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡಾಲಿ ಹುಸಾನ್ ಆದೆ ಆಯತುಗೆ ಹಿಯಲುಗ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಗೆನೆಸ್ತೆ ಉಮ್ಮಿನನಿ ಆಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೂರತ್ಗೆ ತಫ್ಸೀರ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಗೆನೆಸ್ತೆ ಉಮ್ಮಿನನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮೀಲ್ ದೀದಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಲಿಯು ವಾಫವಾಗುತ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗಸ್ ಮಿ ತಫ್ಸೀರ್ ದನ್ವಾದೇನಿ ನಜ್ಮಾ ಹುಸೇನ್ آية ودال ودواني القاري فراق محمد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. එහිඳ එතා හුන්නමා زكريا عليه السلام එකලෙක් ෆාන් හද්දවා බුර්කුර විකලාන් කිබේ දුආ කුරබ්බා විදාල් විය. හද්දවා බුර්කුර රුස්කලා කොේ ತಿಮಂ ಅಳಾಯ ರಂಗಳು ದರಿಫಸ್ ಕೊಳೆ ದೆವ್ವಾ ಫಾಂದೇವೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಇಬ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ದುಆ ಅಸ್ವಾ ವಡಿಗೆಂ ಬಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. دين اكريك فان نماز فرو كربان محراب غا قائم هنونيكو ملائكتون اكريك فان بدار بي هم كشورون مان الله يحيى غفان غباه كان ابهي نمك يحيى جون اكي دريكلا كوليبدا غنوانيكم غباه كان كليك فان افاوريكم خبر ديوي ಇದರಿಕಲುಂ ವಡಾಗಣ್ಣವಾಣಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಬಸ್ಫುಳಕಾಯ ಮೆದು ತೆದುಕುರವ್ವಾ ಎ ಬಸ್ಫುಳ ಗದಕಂದೆವ್ವಾ ಬೇಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಅದಿ ಸಾಹಿಬೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಅದಿ ನುಬಾ ಎದುಂತಕುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆಗೆ ಹುಣ್ಣವಾ ಬೇಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಅದಿ ಸೋಲಿ ಹುಂಗೆತಿರೆಂ ನಬಿಯಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زكريا عليه السلام بدار بي حدوا بدكوري رسكلا كوي تيمن على دريك واني دبيني كومفده كنتوي اما كشورون مسكوي كان تيمن على همين اس هم كفاوي ادي تيمن على امبكملوني نويها انهنكه الله وحي كربي الله اراد كربا كمن اكلانگ كربني افدان. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زكريا عليه السلام بدار بي حدوا بركوري رسكلا كوي تمن ألايان هكي فاهكي لبا دكوا فانديوي الله وحي كربي ಕಲೇಕ್ ಫಾಣಂ ಎಂ ಹೆಕ್ಕಕಿ ಫಾಹಕೇಕಿ ತಿಂದ್ವಸ್ ವಾಂದೆಂ ಇಶಾರಾತುನ್ ನೂನಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ವಾಹಕನು ದಕ್ಕವಾ ಹುಣ್ಣೆವೊಮೆ ನುವತ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ವಾಹಕ ದಕ್ಕೆವೊಮೆ ನುಕುಳೆದಿಗೆಂಬುಮೆ ಅದಿ ಕಲೇಕ್ ಫಾಣ್ ಹದ್ದವಾ ಬುಡ್ಕೊರೆವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಿನಗಿನಾಂಗ್ ಹನುಮ ಕುರಬ್ಬಾ ಉಳುವಾಶೆ ಅದಿ ಹವೀರುಗೆ ವಗುಸ್ತಕ ಹೆಂದುನುಗೆ ವಗುಸ್ತಹುಗ ತಸ್ಬೀಹ ವಿದಾಳುವೆ ಹದ್ದವಾಶೆ ಬಯಾನೆ ಮಿ ಆಯತ್ತಹುಕ ವಣಿ ಜಕರಿಯಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಯಹ್ಯಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಲಿಬಡಾಗೆ ಗೊತ್ಗೆ ವಾಹಕ ಮಿವಾಕ್ತಕುನ್ ದೇಹವಾ ಇಬ್ರತ್ತರಿ ಮಾನೇವ್ವೆ ಈ ಆದವೆಗೆಂ ಇಬಾಹತ್ಗೆ ಕಂತತ್ತಂ ಹಿಂಗಾ ಗೊತ್ತಾ ಖಿಲಾಫವ್ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ್ ಕುರವಾಫಿ ಕಮೆಂ ಹಿಂಗುಮಕಿ ದುರುಕೊಮೆನ್ ನೂಂಕ ಎಹನಿ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ದೆಕಮಲುಂಗೆ ಉಮರ್ ಫುರುನ್ ದುವಸ್ ಫುಳುವೆ ಮುಸ್ಕುಲ್ ಫುಳು ವೀಫಹುಂವೆಸ್ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಅಮ್ಕಮಲುಂ ಹಣ್ಣ ಆಲಸ್ವೆ ಇನ್ನವಾ ದರಿಕಮಲ ಕುಲಿಬಡಾಗೆಂಫಿ ಈ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾನ್ ಹಮ ಎಫದಾಮೆ ಜಕರಿಯಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂಗೆ ದೆಕಮಲುನ್ನ ಯಹ್ಯಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ದಿಬಡಾಗೆ ಮಿಕಂ ಮಿಗುತಂ ಹಿಂಗುಮಂ ಇರಾದ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಫಾಕಲಕು ನೆತಿ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ದುನಿಯೆಂ ಉಫಂ ಕುರೆವ್ವು ಮವ್ವೆಸ್ ಕುಳದುಂವಂತ ಮೀಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕಿ ಏಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತೆಗ್ಗೆ ಇಲಾಹುವಂತಕಂಗೆ ಹೆಕ್ಕೆನ್ನು ಅದಿಕಿಯೆತ್ತ ಈ ಎಕಂತಂ ಹಿಂಗುಮಂ ಇರಾದ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕುಳದುಂವಂತಕಮ ಹಮೇಕಣಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಲಾಹುವಂತಕಂಗೆ ಹೆಕ್ಕೆ ದೆಂಫೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾಗ್ ಹಜ್ರತುಂ ಮರಿಯಂ ಗೆಫಾನ ದೆವ್ವಿ ನಿಯಮತಾ ಕರಾಮಾತರಿಕಂ ದೆಕವಡಾಗೆಂ ಹಿಂದು ಜಕರಿಯಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕುಳದುಂವಂತಕಮ ದೀಲತಿವಂತಕಮ ಹಿಕ್ಮೆವಂತಕಂಗೆ ತೆರೆ ಗರಕ್ ಕುರವ್ವಾಫಿ
ಹಿಸ್ಸಿ ದುನಿಯಾಂ ವಕಿವಡಾಗೆಂ ರೂಹಾನಿ ದತುರ್ಫುಳೆ ಕುರವ್ವಾಫಿ ಇಫದ ಗೊತೆಗ್ಗಾ ಹುಣ್ಣವಾ ನಂಗಣೆ ವಿದ್ಯ ದುಆ ಕುರವ್ವಮುಂ ಗೆಂದೆವಿ ಏರು ಜಕರಿಯಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳುಗಾ ಬೇಫ್ರಕುಲಿ ಬಡಾಗತುಮ್ಗೆ ಎದುಂ ಫುಳು ಹಿಂಗಾತಾ ಎತಕೆ ದುವಸ್ ವೆಜ್ಜೆ එකදෙක් ෆානුන් එද්වඩාගෙන් හුන්නෙවි ඉම්රාන්ගේ අම්කමලුන් හන්නාය බේෆරකුලි බඩාග ෆදාන් එකදෙක් ෆානුගේ අම්කමලුන් ඊෂාවවස් බේෆරකුලි බඩාගතුන් එහෙන් කමාකු මරියම්ගේ ෆානන් එෆද බොඩ නියමත් දෙවවා නුමූසුම්ගේ මේවෑන් රෝදි දෙබ්බුම කුලදුම් වන්ත මෑන් අල්ලාහ් زكريا عليه السلام ಗೆ ದೆಕಮಲುಂಗೆ ಮುಸ್ಕುಲಿಫುರು ಉಮುರ್ಫುರು ಗಾವ್ಸ್ ಎದೆಕಮಲುನ್ನ ಬೇಫ್ರಕ್ ದೆಬ್ಬುಮ ಕುಳದುಂ ವಂತೆ ಇಕಂ ಹಿಪ್ಳಂ ಇಫ್ಸಾಸ್ವೆ ದುಆ ಕುರವುಮುಂ ಗೆಂದೆವಿ ಏರು ಜಕರಿಯಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಗೆ ಉಮುರ್ಫುರು ನುವದಿಹ ನುವಹರ್ಫುರು ಕಮಶಾ ಅಮಿಕಮಲುಂ ಈಶಾವ್ಗೆ ಉಮುರ್ಫುರು ನುವದಿಹ ಅಂಗಹರ್ಫುರು ಕಮಂ ಅಜ್ಜಮಕ್ಷರಿ ಲಿವ್ವಾಫಾವೆ ದೆಂಪೆ ಜಕರಿಯಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಮಿಹ್ರಾಬ್ಗಾ ನಮಾಜ್ ಫುರು ಕುರಬ್ಬಾ ದುಆ ಕುರಬ್ಬಾ ಹುಣ್ಣಮಣಿಕೋ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ನುವತ ಮಲಾಯಿಕತಾ ನುವತ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ එකදෙක් ෆාන ගෝවාලබ්බා එකදෙක් ෆාන එද්වඩාගෙන් හුන්නේ ෆදාන් බේෆරක් ලිබඩාගෙන් ෆාන කම්ගේ උෆාවරි ඛබර අල්ලාහ් හස්රතුන් දෙවැෆ් කමන් එංගෙවි අදි එයි ෆිරිහෙම් බේෆරක් කම එදරිකලුන්ගේ නම්ප්‍රක්කි යහ්යා යූහන්නා නුවත ජෝන් කමන් එංගෙවි අදි එදරිකලෙග්ගා හුන්නානේ ખાસ ගොත්තකවස් එංගෙවි එක්කමකි එෆල කන්තන් හිඟා ආදාන් නෙට්ටි හැමකනි මෑන් අල්ලාහ් අමර් ෆරක්ගේ බස්ෆරකුන් දුනියෙන් උෆන් කරවා නබියකන් ඊමාන් වෙ තෙදු කරෙබ්බු නබියකි ඊසා අලයිහිස්සලාම් ඊසා අලයිහිස්සලාම්ගේ නබීකන් කබූල් කරවා ෆුරතම ඊමාන් වි මුමිනකි යහ්යා අලයිහිස්සලාම් එද නබියුනකි දාදි එෆ්රාගේ දෙ නබියු එහෙනි ඊසා අලයිහිස්සලාම් බුරෙන් යහ්යා අලයිහිස්සලාම් දොෂ්ෆුලී තින් අහර බයිලියුන් තරින්ගේ බහුකා හමස් දුවස් දෙවනකමකි සාහිබෙක්කම් කාවුන් මක්සදකි දීම්වරිකම අඛ්ලාගා මෑ සිෆතහුගා එකලේක් ෆාන්ගේ කවම්ගේ තෙරෙන් එම්මෙ කුරිය හුන්නෙවු තිම්මනකමකි නුබෑ එදුන්තකුන් එක්කිබාවෙ හුන්නෙවු බෙල් ලියුන් තෙරින් දිව්වාෆාව ගොත්කා එයි ජින්සි එදුන්තකුන් මුලින් එක්කිබාවෙ හුන්නෙවු ගුදිරති ගොතුම්බස් එපද එදුන්තකුන් එක්කිබා කුරවාෆාවුන් හතරවනකමකි සෝලියුන්ගේ තෙරෙන් නබියහුකම් කාවුන් ಸೋಲಿಹುನ್ನಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫರೂಲ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಕಂತ ಬರಾಬರಂ ಅದಾಕೋ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಅದಾಕೊಂ ಉಳೆ ಮೀಹುಂಕಮ ಗುತ್ತ ಬೀಲಿಯುವಾಫಾವೆ ದೆಂಫೆ ಎಫದ ಬಿಶಾರ ದಿಬಡಾಗತುಬಂ ಎಕಮಕಿ ವರವ್ವೆಸ್ ದುರುಕಮೆಕ್ಕಂಗಾ ದೆಕವಡಾಗೆಂ ಹಿಪ್ಪುಳ್ ಹಮಜಸ್ಸೊಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿಫದ ಉಮರೆಗ್ಗಾ ತಿಬಿ ದೆಮಫರಿಯಕಂ ಅದಿ ಅಂಬಿ ಮೀಹಾಯಿ ನುವಿಹಾ ಅಂಹಿನಕ ವುಮಾಯಕು ಬೇಫ್ರಕ್ ಲಿಬಡಾನ್ವಾನಿ ಕಿಹಿನ ಕುಂಬಾವೆ ಮಿ ಬಸ್ಸೊಳ್ಗೆ ಜವಾಬ್ಗಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಗೆವಿ ನುವತ ಮಲಾಯಿಕತಾ ಎಂಗೆವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾತ್ ಕುರಬಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಕುರಬನಿ ಇಫದಾನ್ನೆ ಎಬೆಹಿ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ದೆಕಮಲುನ್ನ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾನ್ ದೆವ್ವಿ ಫದಾನ್ ಅದಿ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾನ ನುಮೂಸುಮ್ಗೆ ಮೇವ್ಯಾನ್ ರೋದಿ ದೆವ್ವಿ ಫದಾನ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇರಾತ್ ಕುರಬಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಕುರಬೆ ಮಿಕಂತವ್ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾತ್ ಕುರಬಾಫನಮ ವೆದಾನೆ ಎಫ ಜಕರಿಯಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎದುವಡಾತಿ ಫಾಹಕ ವೆವೇಫದ ಹೆಕ್ಕಕ ಅಮಿಕಮಲುನ್ ಆದಾಸ್ವೆ ಇನ್ನವಾಫಿಕಂ ಎಂಗ್ವಡಾಗನ್ ನವಾಫದ ಹೆಕ್ಕೆ ದೆವ್ವೆಮ එහෙන්කමන් අල්ලාහ් එකම් ෆුද්දවා දෙවෑෆි තින්රේ තින්දුවාවාන්දෙන් ඉෂාරාතුන් නූනි මීස්තකුන්නා වාහක් ෆුදක්වා නූලුවේගොයි මෙදුවරි කුරවෑෆි එදුවස්වර්ගෙ තෙරේගා ගිනගිනෑන් අල්ලාහ්ගේ නියමෙත්තන් හදුම කුරවා හෙඳුනායි හවීරුගේ වගොත්තවකා නුවත රෙයායි දුවාල්ගේ වගොත්තවකා තස්බීහ විදාල්වේ උළුබාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවෑෆි එදුවඩාගෙන් හුන්නෙව්ගෙන් මෙදුවරි කොද්දෙව්විකම්ගේ මෙච්ච ශුකුර් කුරෙවුම්ගේ ගොතුන් මිවාහකත මිගොතන් අල්බයිලෝවි අල්զමක්ෂරි අල්ගුත්තබි ලිව්වාෆාවේ والله أعلم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ملائكة نوت نوت جبريل عليه السلام مريم جفانا بدال وهندو باهك هدب كربا بدال ودباشي ملائكتم ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ಏ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾಣೇವೆ ಹಮ ಕಶ್ವರುಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಮನಾ ಖಿಯಾರ್ ಕುರಬ್ಬಾ ಹೊಬ್ಬವಾಫಿಯೆ ಅದಿ ಕಮನಾ ತೋಹಿರ್ ಕುರೆವ್ವಿಯೆ ಅದಿ ದುನಿಯೇಗಾವಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಅಂಹಿನುಗೆ ಮೆಚ್ಚ ಮ್ಯಾಕ್ ಕುರಬ್ಬಾ ಖಿಯಾರ್ ಕುರೆವ್ವಿಯೆ ಯಾ ಮರ್ಯಮ್ ಕುನುತಿ ಲಿರಬ್ಬಿಕಿ ವಸ್ಜುದಿ ವರ್ಕঈ ಮಅರ್ ರಾಕಿঈನ್ ಏ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾಣೇವೆ ಕಮನಾ ಹದ್ದವಾ ಬುಡ್ಕೊರೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಕಿಬೆಯ ಕಿಯಮಂತರಿಕಂ ಅದಾ ಕುರವ್ವಾ ಅಳ್ಕಂ ಕುರವುಂಗಾ ದೆಮಿಹುನ್ನವಾಶೆ ಅದಿ ಸಜಿದ ಕುರವ್ವಾ ರುಕೂ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನಾಯಕು ರುಕೂ ಕುರವ್ವಾಶೆ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. زكريا عليه السلام أدي مريم كفانا به خبرته كي غائب के خبرته के ترين वाकं कमे तिमन रस्कलांग ए खबरता कलेक फाना वही कुरबमे इबा मीहुंगे तेरें मरियम के फाना हवालवे बेलुन तेरिए कवानी खाकतो बेलुमंग इबा मीहुंगे गलंत कोरु तेरें उकाला हदायो इबा मीहुंगे गात का कलेक फानु बडागन नुवमुए अदि इबा मीहुंग एकमाई मेदु देबस्वे अरारुंवे उले हिंदुवेस इबा मीहुंगे गात का कलेक फानु बडागन नुवमुए बयाने बितिंग आयतुं कुरियंगें आयत का मैंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला मरियम के फान खियार कुरबा होब्बिकम फरतम इब्बस्पुर के मकसद की इमरान के अमकमलुंगे नदुरफुल कबूल कुरबा मिस्कित के खिदमत हुस्वेगें वा गोतगा इन्नेउमं होब्बे वाहक तोहिर कुरबियो इब्बस्पुर के मकसद की इतिकाद के गोतुन्ना एहनिहें गोतुं मिस्कित का देमिहुन्नेउमं हुरस अला कोम्मे नुताहिर कमका उनिकमकुं साफ फुरबा तोहिर कुरबो आलम तह के एम्मेहा अंगेनुगे मच्च मैकुरबा होब्बेकमं इब्बस्फुगे मकसद की ईसा अलैहिस्सलाम गे मैकमलक वमशाय मलाइकतुं वाहक देक्को मशाय फुरिहम हिदायताय तौफीक देव्व मशाय अल्लाह के किबे फुरिहम गुतका तक़वा विरु मशाय मिकं कमं होब्बेउनु वाहक मिवाहक मिगुत अतफ्सीरुल वालियुगावे दिवनें एं आयत का वनी अळुकं कुरेवुमगा देमिहुन्नमां मरियम गे फानं अंगवाफावा एंगेवु तिम्बनें एं आयत कावे मिफदा खबर तह की गैब का वा कंतत्तका बेहे खबर तके अल्लाह के हज़रतुं अन्न वहिय कुनूनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एं वडानु गन्नवान खबर तके एं कमायको इतुरु एकलेक फानं ए खबर तंग एं वडागन फावाकमी इतुरु एकलेक फानुगे नबी कम के हेक्के वल्लाहु आलम। إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ملائكة مريم كفانا بدار بهندو هندو مكرباشي ملائكة بدار بيه هم كشبرون مع الله بسفلكم هدوا افن كربا دريكلگ واهكين كمنان افاوركم خبر الله دبي اي دريكلونگ نمپلكي مريم كفان گ دريكلون المسيح عيسى عليه السلام اي دريكلونني دنياي آخرت کا درجه افلگم وا ما بيكلك دي دريكلون بني الله گ حضرت كتن گاك كربگم وا بيكلونگ ترين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. لو مرفلغ دانوغا اونما ادي بودفلوه فريهما پيرهنك وومگه عمرفلغا ادريكلون ميستكوناي واهك دكوانته ادي ادريكلون بني صالحونگه ترين بيان مي دياتون كوريون آيات کا ملائكتون نے اوي بسفلغه مقصد کی جبريل عليه السلام كما مفسرون دي وافاوه الله کے بسفل کے اتمگه مرادا مدو جلالين تفسير گاوه اي مريم گفانا لبدا گنوان دريكلگه واهكه التفسير الوالیوگاوے එහෙන් ඔතුමගේ මුරාදකි ආදාග ගොතය ඛිලාෆ් ගොතෙග්ගා හද්දවා දුනියේ ෆොනුවාන කමෙ එහෙනි ආදාග ගොතෙග්ගා කුදීන් දුනියෙන් උෆම්මනි මයකා බෆයකා දෙමෙ දුන්නේ ඊසා අලයිහිස්සලාම කි හැමකනි මෑකමදෙග්ගෙ කිබෑන් උෆන් කවර විදරි කලෙකෙ කොම්මෙ කොම කාමෙ දවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අමර ෆුගේ බස්ෆුල් අවමුන් එකමෙන් ඔන්නනී වෙෆේ ඒ බස්ෆුල කි කුන් මිවෙනි කමෙ මිවෙනි හෙම් වාෂේ මිහෙන් ඔන්න බස්ෆුලේ mi basfulu nuwatami amurfulu awmun komme komme bes onnani wefe mi kamge maccan ishara korabba divehi lemberi naab tuttu kiyubi mi lafuzun geneveni kun bi amurgavi ma daful bi hindaku iradaful yani iradaful bi hindaku ma bi gadavi amurfulu wani kun bi lafuzunne mi ayatun dehwa gotka Isa alayhi salam duniyen ufan kurevumga adiya khilaf gotebbani hingafa اي بفاكلك نتي افن كوربو اكن هنگافاوني الله امر فروge بسفلو اي بسفلون افديگن لبدا گنوانه دريكلگه واهكان جبريل عليه السلام مريم گفانا افاوركمge خبر دبي اي دريكلونge نمپلو تينگوتك ميات گاوي المسيح عيسى ابن مريم مي تينگوي ميگترين المسيح مي تعريف گه لقب
ಮಿಬಹುಗೆ ಮಾನೆಯ ಮೆದು ಮುಫಸ್ಸಿರುನ್ ದಿವ್ವಾಫಾವೆ ಈ ಬರಕಾಲ್ ಲೆವ್ವಿಗೆಂ ವುಮೆ ಅದಿ ಅಣಿಯಾಯ ಫಾಫಾಂ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕುರೆವ್ವುಮೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಸೀದಾವೆಗೆಂವಾ ತೆದುಮಗ್ ದಕ್ಕವಾ ತೆದುವೆರಿ ಒಹುವ್ವೆತ್ತರಿಕಂ ಗಾಯಿಂ ಕುರೆವ್ವುಮೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಮಾನೆಯಂ ಎಕ್ಲೇಗೆಂವಾ ಗೊತ್ಕ ರದ್ದು ಕುರೆವೆ ತಾರೀಫ್ಗೆ ಬಹೆಕ್ಕಮ ಅತ್ ತಫ್ಸೀರುಲ್ ವಾಲಿಯುಗ ದಿವ್ವಾಫಾವೆ ಈಸಾ ಮೀ ಅರಬಿ ಕುರೆಫಾವಾ ಅರಬಿ ನೋಂ ನಮೆ ಅಸ್ತಕಿ ಇಬ್ರಾನಿ ಹಿಬ್ರು ನಮೆ ವಲ್ಲಾಹ್ ಅಲಂ. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ekmana maryam ge fan vidalwiye hadwa butkori raskhala koe mata sahibaye timan alaya evs adam dariyaku nubihe haluga timan alaya dariyak libeni kihinakun konvade kuntoe allah wahi kurebiye nuate jibril alayhi salam vidalwiye allah irad korwa komme kamakai mihe allah hadwa ufaddwani hame fadanne kamakan ekalang irad korwa fiya ekamaka wahi kurwa angwakan kashwari bashe mifadanne den ekame vede ಬಯಾನೆ ಮಿ ಆಯತ್ಕಾ ವಣಿ ಕುರಿಗೆ ಆಯತ್ಕಾ ಮಲಾಯಕತುಂ ನೊತ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾನ ವಿದಾಳ್ವೆ ಕಮಂ ಒಯ್ ವಿದಾಳ್ವುಮಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾನ ವಿದಾಳ್ವು ಮಿ ವಿದಾಳ್ವಂ ಕುರಿಮತ್ ಕುರವ್ವಾ ಮುಖಾತಿಬ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವನಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಅಕ್ಕಮ ಗುರ್ತಬಿ ಲಿವ್ವಾ ಫಾವೆ ಬೈಂ ಎಹೆಂ ಮುಫಸ್ಸಿರುನ್ ಲಿವ್ವಾ ಗೊತುಗಾ ಎ ವಿದಾಳ್ವುಮ ಮುಖಾತಿಬ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ನೆಂಫೆ ಉಫೆದ್ದವುಮಾ ಉಫಂ ಕುರೆವುಮ್ಗ ಆದ್ಯಾ ಖಿಲಾಫ್ ವೆಫಾವಾ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂಗೆ ವಾಹಕಂ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾನಂ ಉಫಾವರಿಕಂಗೆ ಖಬರ್ ದೆವ್ವುಮುಂ ekamaay med ekamana barabbadan haram pulwe ajab pulwegen olum puluwemge gotun suwal kurebi ifada darikala ko libadagatun oti mustaqbal ga wane kawan fulkay guligento nuwata nuuntoe timan kamana duhakwas evves insanaka jinsi gotun baddalwe bihumen neti mihen innawani ko dariyek libeni kihina kuntoe mihen vidalwi kamge bodukama ekamge maccan allahge gudrettri kamge bodukan ihsas korawamo Maryam gefan vidalwuma guligen Allah subhanahu wa ta'ala engevi nuwata Jibril alayhi salam vidalwi Allah irad korba komme kame adi komme ecce ufaddawa haddawani hama ifadanne kamakan irad korba finama tiyakanta mivani gottaka vashe angave den ekame vede ayatga nimumga wani Allah irad pula amr pula kan hingamun dale avaskama Allah ga azmetterikan sifakoddevumge basfulu ಉಡುತಕ ಬಿಮಾ ಎತಂತಾಂಗ ವಾಹಾ ಕಮೆಂ ಉಫೆದಿ ಹಿಂಗನಿ ಎ ಬಸ್ಫುಲ್ಗೆ ದಶುಂ ಎಕಂ ಎಹೆಂ ಒಂಗಿರು ವಫಾಕಲಕ್ ನೆತಿ ಅದಿ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಯಕ ಬೀಹುಮೆನ್ ನೆತಿ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾನ ದರಿಕಲಕ್ ದೆವ್ವುಮ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುಳದುಂವಂತ ಎಹೆಂ ಕಮಂ ಎ ದರಿಕಲುನ್ನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ದರಿಕಲಕ್ಕೆ ನುವತ ಇಲಾಹಿಕೆ ಬುನವೆ ಕಶೆತ್ತನೆನ್ನೆ ವಲ್ಲಾಹ್ ಅಲಂ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ಲೇಕಿಯುಂ ನುವತ ಫೊತಾಯ್ ಹಿಕ್ಮತಾ ತೌರಾತಾ ಇಂಜೀಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎದರಿಕಲುನ್ನಂ ಉಗನ್ನಾ ದೆವ್ವಾನೆ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أدي بني إسرائيل رسولكم غا إدركلون مان الله فنوباني vidalwe angomunne hama kashwarun tiyabamihun haddawa burkorevi kalanga hazratun debbi mujizatakai hekkakagen tiyabamihun gatattiman atwejje imwe e mujizataki hekkaki miye hama kashwarun tiyabamihun nattaka machine dunige sifaya effadatake timan hadademe aditiman el fumelame den ehindu allah giraz fula isna fula etaketi dunya bede adi lofam vefawa mihunna sha baros hudbali jehifawa mihunna timan fasehe koddeme
adi Allah giraz pala isna pala marwe pawa mihunna taketi timan dirubwame adi tiba mihun kaule taketige khabara tiba mihun ge getahuga tiba mihun rakka koffawa taketige wahaka tiba mihun nan angadi bune deme tiba mihun ni iman wane behukam ga wanama ekan kom ga tiba mihun na kashwarwegen huri hekke wakan kashware bayane midinnevi ayat ka wadi Isa alayhi salam ga labba pahwa bay sifapulu ekkamaki liyekiyuma faada hori molu ilma taurata injil denwadagenbun Allah subhanahu wa ta'ala eteketi uganna devva pavun taurata ki Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala bawalle wahig bas furta injil ki Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam bawalle wahi bas furta mi ayat ka pote oy bas furge murada ki liyekiyun kama bay mufassirun diuba adi ei bawa lebbun fettoge tren taurata injil fiyawa ehem fettakkaman vestiyevigenve Isa alayhi salam amedu dengwe sifufraki bani Israilunge gata fonuvigenwa rasul kam gavun khasa gottega bani Israilunge nan kandelifa otumon dehawa kamaki ekalekfanuge rasul kan ebami hunna khasa vepawakan adi ehem bayaka fonubunu rasulike ebami hun bune ulunu bunumuge raddege gotuga dempa Israili ummata Isa alayhi salam rasulage gotka Allah subhanahu wa ta'ala fonuvi mujizat taka ekwe e mujizat ge wahaka ebami hunnan angawa vitalveddepuman enge umai ekge mujizat ki nabiyunge nabiyin kan sabit koddevu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala devva khasa kantatta e nabiyege nabi kama medu dekolverve inkar ko e nabiyahkamge hekke nuwata hekitake dakwan elwe hindu dekkewmattaka devva khasa kantatta ehem mihun nukulad dafada kanta kuladanakamge dairaen beervegen wa kankan ekan onnani ebekai etanakai e zamanaka gule gotu Isa alayhi salam rasulege gotka fonubunu tanaka zamanaki beesserkamge zama e zamanuga eta eba mihunge medga emme bodak kuriyara pavani bees perikan den nujumi ilmu fori pawa kantattaka taketi denigatumge ilmu ehen kamaayko Isa alayhi salam ge mujizat oti ekan kama behe gotegga midenne de ayatun devanen en ayat ka wani Isa alayhi salam devvi bay mujizat ke wahaka e mujizat ke wahakan hujje gaim kuraba rasul kan ada kuraba rasulege gotka bani Israilunge gatan Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam fonum vivahaka e ayat kaave e mujizat ke tereng ekkamaki machine dunige sifahatwa e fumelebumon dunyaka vegen hingade Quran eli udhemun hingade names deken tibe mihunge lomatin gelli nufenna hisaba diumappo Quran netgen bettide e mujizat ke gotun hinga pawa kantatteki hamekeni deken tibe mihunna onna kamakawati ekan ehem wani Allah girat prakama Isa alayhi salam ge ilahwantakam ge sawabakun nuunkan dehwa basfur miyat ka takurar korabba pave emana dehwumga gadakan debbumge gotun mujizat ke teren devanakam ki lofan nuata lofan vefawa mihunge loduka apple biswa firma lebbumum fasehave lola penna goibun lofan nuata fam vefawa mihunnaki duniyen ufam bairus lo kanu vefawa mihun baras bayyaki hamga ufede bayye e bali ufedumun hamge tantangandu huduwe fahure mi debayyaki ves edwasorge besver kama besverin nukuladda fawa debali e debalige mihunga Isa alayhi salam apple bisewumun fasehawede timmana mujizataki maruwe fawa etabbeku Allahge istafrailagen diruvvevikan hatarwana mujizataki mihunge gegega kaule takicca forwa pahunna takitiga bahaka vidalwaka mi mujizat ke bahake fahu ayat ke nimum gave iman wane beku iman vuma fudewarge heki mikankam ga himenigen wakan kashware wallahu alam ad mihaysa miwani mihaftage program nimmala wakut jehifa mi program galgun me migenestini Muhammad Jamil Didi rahimahullah liwafawa kirit Qur'an ge tafsir danwadini Najma Hussein ayata vidalwe devvi alqari Firaq Muhammad mi program ufadda tiyaristaka migenestini algonda li Husan anna haftan hentirna dawatarum bakvelana assalamu alaikum
ಆಯತುಗೆ ಹಿಯಲುಗ